Da li znate zašto je planeta odlepila za ovom pastom? Zato što se brzo sprema, a neverovatno je ukusna. Ovo je viralna feta pasta. Za pripremu nam treba cherry paradise, so, biber, iseckani beli luk, pa to sve prelijemo maslinovim uljem. Promešamo da se svi lepo upoznaju. Napravimo malo mesta u sredini jer stiže feta. Pobiberimo i prelijemo maslinovim uljem. Ide u rernu na 30 minuta na 200 stepeni. Posle 15 minuta spremimo pastu. Skuvamo je po uputstvu sa pakovanja. Uzmemo malo pasta vode i procedimo pastu. Rerna je završila. Izvučemo posudu i dodamo malo peršuna. Sada izgnječimo fetu, vidimo kako je kremasta i mekana, promešamo sve sastojke, ubacimo pastu, sjedinimo, dodamo ono malo pasta vode i još jednom promešamo. Sada je spremna za serviranje. Dodamo malo peršuna i uživamo u nerealno dobrom ukusu, kao u fancy restoranu. Uživajte!